kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Oh, Romeo. Anda ka mo't gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't nga minti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapudno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadait iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul nga mi namang lokata kon dito shop. Maibus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo, iti napasama kiniipag. No kasta, nang refugee shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung amin namang lukat, gaputa masapul dati kwarta, nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa apimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale. Mamatiak akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liw-liwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik na, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti kunambong. Talagang arapap day dinanang ang makaturpos kami ngagkakabsat. Oh, matlagayam. Isu nga ipasnak mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day ta, bong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat, maladaw ka niti pagadalan niyo. Masaduta ka sumrek ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya, ket no dandani kan makalpas iti panagadal mo, manulangin atawain, ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya, ay sus, kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kailaat mo na simadot ka nga agadal. Basta tatang, saan kun amayulot ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang, adda. Mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka baala. Ori siyak mat manang, at damit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudnati ko na ni Jenna, manang Hana. Masirip ka. Iso ang kabailam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadon kan nga agadal. Una nang, saan kun alapasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko. Abum ka di at isa ni kwakat maibus, wenno mabalin ama pukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos.
Nanang, saan to ang mapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makaring da. Dahil tula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Ano tinlepas da nga assignment da? Imbaglagan, tadda ni Hana at tumultulong kadagiti addina, kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to may barkada. Iti kasta, mailepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam a pamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan ita ang bigat. Ay katuwan anak ko. Talaga akin na imas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan ni Jishap. Talaga asahanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, awan nga rod, primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kayat ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, nga mawan pagadal da. Day tamot ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Ala, bayam, padasak tuma na kasarita, barang makaamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaang no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaang kadata. Jana, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkolehiyo ka? Kuha manang, kaya't ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta akapanunutam, ading. Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Winarot manang. Sayang laang, taawanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Ket si kamit ngay, anyan tumat ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti sarita niyo itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, makaturpos tayo iti kolehyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma, tamakaturpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag, ti makaturpos tayo. Gaputa day to'y ti kinabaknang, adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man.
Amombong, mayat anak man kadagiti kakabsat ko. Ha? Tapay mat, Hana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Kat napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat nakano ti agbalin nga abogado. Kat ni Mat Jenna, kayat nakano mat ti agbalin a nurse. Ha? Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso akayat da. Pudno day tabong. Kat siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikiikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kameten nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbaga kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ang ibagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Plastoy manong. Tasaya at latamay. Himbagman. Kahit dagiti ngay kakaanakak, kumusta damatan? Mayat mat manong. Busy day di pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong. Talaga nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Kat sapay lakumata makaturpos da. Dahil daw dawat ko iti namarswa manong. Ti makapagturpos da para iti masakbayan. Nukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo. Dahil tinako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Huwag nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting ka dagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Jak mo. Nuapay mo't nga mina, nagbanag mo't na kas day ti anak ta. Nagbalinan asukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si Mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ang anagauting akadwak dagiti barkada. Kastam ka dilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakaasirsermuna ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaeng. Hay, makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laangan. Sumra ka kon iti silad ko. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si Mangpet kan, Teresa. Wan, tatang. Kasta ka dilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akadwam dagiti barkada. Hay, adday ta kayo man ako nakon nanang. Rugyandak manen a sermonan. Sumra kak man laangan iti silad ko. Ay, talaga saan na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, primo. Basta bagbagaan talagta akanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumot laan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Uwan anak. Nga mabati kayo ka nagiti kakabsat mo diti balay inton bigat, ha? No kasta, tatang, mapan kayo ijay shop yu inton bigat? Uwan, ano nga min tinaskan nga ilepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang.
Nabayag mat kami ng tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadwa amlangan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayon to atalo. Kalaman nga rod tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. No kasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wen ading, maturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di? Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at matno kasta manang. Gaputa kaya't kumati makatulong nga agdait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayo ng agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ana, Jane, Jenna, mapan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, at klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Mangantayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sungbatak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Bayaw Romeo, umay ko man alaan ti impadait ni Primo akawas. Kasta ka di manang. Apagiso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni Primo, gaputa nasapa mo tarimwar itay. Kasta aya. Wan bayaw, iso asyaklaang ng tibinaon na nga umay mangala. Masapol na kano ngamin inton bigat. Alangarod di pag. Mabit lang. Isupot ko. Ay, wan bayaw, apay nga kaslag may saka ba't dito'y shop mo ita. Wan nga rod manang. Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Iso na ito, agmay saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wen bong, kat pagyamanak, tain-inot mo ta na makailiw-liwag kami kada tatang. Nasaya at matno kasta, Hana. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit-kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang saan mila tamaliklikan ti agliday. No kasta malagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na yo, Hana. Talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasingpat day dinanang yo. Wen nga rod bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridak mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wan nga agpaiso. Nabayag mo tan asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Hindi maitabon day di ipag. Wan, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay, gapo iti sakit iti puso. Win nga rod. Kain kaasi dagiti anak da. Ubing da pay. Ngam nauliladan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gaputa na nakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo, nanang, tatang, isurot dak inton mapan kayo ijay balay da Tito Romeo? Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kuna ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina na saan tayo nagpasarijay. Kat numanupay lang ang abulan tinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo ka di akailiw dagiti kakasinsin mo? Kwa, nanang. Siyempre, kailiw ko matidaan. No kasta nga rod, sumurot ka kada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Ay, makitan to No makasuro tatang.
Anak ko, umay kayo na di kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung inton bigat. Wen tatang, makantayo pa'y nga ron, sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo na di kusina. Sung batak pa'y ti awag ni Tito yu aprimo. Sige nga ron, tatang. Kayon. Oh, hello, Manong Primo. Nakaawag ka mat. Apay ka di? Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo. Winyag pa'y so tatang. Anat imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da ka no ti umay sumarong kardi ti balay. Nasaya at mat tatang. Nasumarong karda dito'y. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw kumatan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw kumatan. Kasta ka di? Ala, bayan nyo. Ta umay da kanwintun umay alawas. No kasta, tatang. Kadwada ni Manang Teresa sumarungkar. Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O Manong Primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko ah. Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko, di magasa. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado iti balayo. Ay, una Manong. Excited nga rudan na kita anak ko. Kasta ka di. Wen, nangruna ti buridak ko. Sana bale, ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jai. Ay, una. Kanuwan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarong karda Titong Primo, kanti pamilyana. Wen nga rod, bong. Iso pasensya ka pay laang Saan ka pay laang matulungan iti project tayo to Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak lang ti mga ramid iti project ta. Agyaman akbong. Talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang ata. Amang no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, Hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat ang makapagbabanding kadagiti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarikday ta. Ala, wenen. Awan pagdanagam kung naktumat. Maawatan ka. Kat siya kung timakaam mo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti papan mi ije balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan met akas ta, tatang? Basta inton maminsan ton tiyo umaiko. Nagkarumatan ni Teresa Primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagahiyam na. Ala, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutam. Nga may mayat matlaang kumano kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumang ay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, Primo. Bareng makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madanda malang. At danda titong Primo kan titam Alma. Wen tatang, ngam sayang.
Saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wan nga rod. Hanggang sa nabali. Kadwadan to kano intun sumaruno nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Sa siguro akasta. Ang mga no dala pa ka kumikuman na. Wankat nga taa, tatang. Ala, mabit laang nga ron. Ayabakon da Jane kan Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan da tito kan titayo. Kumusta kayon, kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta, tito. Baragsakan ak itidaytahan na kaanakan. Kat da kayo mat nga, Jane, Jenna, kumusta mo ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Uray siya mat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kan ni tituyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapu tanagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat da nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simmadut matan. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsek, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagakan kwa na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Anong saan nyo? Patsek ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mga rod takastading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayan ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang no makaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga agawid kamin. Kitne, malaman. Sige nga rod, tita, tito. Agyaman kami unay ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balaywan. Wan, tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumot ti sumarungkar ka na kayo. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Alangarod kakaanakan, agpakada kamin. Kitne, malaman. Sige nga rod, tito, tita, agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot tito, tita. Ay katun Da kayon tumot ti awisan mi ijay balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wan, tita. Wan manang, da kamin tumot ti sumarungkar iji balalyo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talagang amin na nagagat na nga agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos dagijay iti panagadal da. Ay, sapay ko tama kapanunot mat ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mat lang iti kurso na. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kurso na. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsung lang amin ti anak ta kadagiti kabarkada na. Isu nagbanag akasjay. No kasta, saan akadwa datitum ti anak da si marungkar ijay balayyo? Kasta nga rod, bong. Tapay ka no. Sigun kada tito kan tita, ada ka no na panandaman ng Teresa kan dagiti gagayim na. Ay, gayam.
Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asaan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, bong, al-alo ko yan nga rod dagiti dadakkel na. Ngagtuloy matla nga agadal. Kasta? Wen, kat sapay la ko ma, tagtuloy matla nga agadal. Sapay masirib day jay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Ada gaya magpadpadait dito'y. Uwan nga rod, anak. Magustuhan nga min nagiti customer ti serbisyo dito eh. Mayat ano kas tatang? Ado pa'y nga mintila ko dito'y atela. Pudno na ita, anak. Isumat lagayam nga inalayo ni nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga ado ti agpadait. Husto ka, anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati ditoy, no kasta apaya bandak nga agriperi ti lugan. Bilibak at talaga kada kayo, tatang. Nagado ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agriper iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang Anya. Wen nga rod, Jane. Ado ti amo na at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Win manang, kat day tati makagapo, no apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading. Gaputa malaksid iti shop na at dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang kani tatang Anya. Katwen nga ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang, responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y maturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka mutla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat no aginanaka. Sana bale, tadamat dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kaya't kumot ngamin ti agtalinaad pa'y laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simbangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simbangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, Manang. Ha, nabartag ka, Teresa. Ninanang met sa anak anabartek. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurom ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay, pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itatana ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti bagbagami. Saan ko nga ruda kayatan ti agadal? Apay ayang amin nagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti aramidam. Kad saan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan kayo na sumanirmon. Marangranga! Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Win manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Oray siyak, manang. Tumulong ako, mat. Uray saanan, Jenna.
Da kamilatan kay ni Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Winmat ngamin, ading. Baybayan na kamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan ama nang, tumulong ako ni kada kayo. Madamdaman ton nga agbasaak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan, tumulong ka nga ron. Ngam saan ka unay nga agbannog Nang runa kat ubing ka pa'y. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw anya. Kun nga rodhana. May san atawon tinapalabas. Sipud pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamatan iti high school. Kun nga rodhana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abala At damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti Apo, awan nagbali na parikot ko iti naunang anak ko. Wen ading ko. Talagang amin ananakam dayjay nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, nukuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehyo into numay atawen. Mayam manong, tas sakto ti mangbagbaga iti kaanakak, bareng denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Intun umay abulan kaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wen, kasta tinakuna ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno day ta. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Nakuna ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang. Kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na. Makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka. Agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jana. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Win Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa anak, di ka kadi masayangan. Ha? Anya ti kaya Diyos sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawen. Pasensya kayo, Nanang. Ngam talaga ngamin amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin anak. Mabalin mo lang na kaituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Wan pagadalan da ka. No lakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Anak, intun bigatan ti graduation mo. Maragsakan paraken ka. Agyaman ak tatang. No si bibiyag pa'y kumaday din nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsep, sa di naman ti ayan ni nanang yu ita. Naragsak mo't na jay paraken ka. Wan tatang. Mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriing inton pikat. Wan tatang. Uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wan tatang. Katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumba nga pagyamanam kanyak.
Obligasyon ko dayta kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Agyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamot langan iti high school. Wenbong, congrats matkan ka. Ay na, maragsak ka na. Igaputa ag kolehiyo tanto matlangan. Uray siyakbong, maragsakan naklaunay. Gaputain inot matlangan ang matungpal dagiti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makita nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Uray matdagiti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Di masakbayan. Hana, congrats kan ka. Kastamat kan ka, bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos na matlangan iti high school. Un nga rod, uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Uray mat ni tatang ko, bong. Nalaos mat ti ragsak na. Pudno day ta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti pa nagturpos mo. Uray siyak, bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur-uray dan kadata. Kita ta nakaturpos ka ni high school. Anda ngay akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arot, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya atin manan ti panagadal mo. Iti kasta matungpal ti arapaam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak anasayaat. Gaputa kayat ko at talaga ti makalpas iti kolehyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti masakbayan yung agkakabsat na ita. Ket ti kanahin ko nga ibagagara kayo, ha? Dayta ti kinabaknang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa daytoy ti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Pudno dayta. Ta ure no awan kinabaknang tayo. Uno ure awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Ken dayta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. Kolehiyon ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagatak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadalda. Nang runaket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumat ti katulungam amang paadal kadagiti kakabsat na. Wan matket di amanong. Daytamot lang tinakunana kanyak. Nagitintumot kano addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana. Saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka ka din? Wen, bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak mo ten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din. Un ko ma. Apag iso nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din. Wen, agawid ak matan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Ala nga rod, bong. Patgak ti awis mo. Anya ti ko ng primo, umay agpasar da Romeo, kung dagiti anak na dito. Wen ka no, Alma. Daytatin ako na kanyak ni Romeo. Ala nga rod, tamang isagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pag-aayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo ko nam, bakit?
Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pagaayat a putahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tan. Teresa anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumarumyo, kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wan anak, isuasan ka kumapo mampanaw. Kaano nga minti isa sa rungkarda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana, kolehiyo nga minain, iso nga amangan no mairanangad na pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod, tatang. Ngam, jak maipasigurado. No adna akto intun umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigata naktatang. Ngam talaga akastoy ti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayon kung ipalagip ken ka, ha? Saan ka pala ama kay boyfriend? Unang pa iti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayaat mo kasta, anak. Ewan kayam. No saan ka lakid di ama kumikom iti pagadalan nyo? Intay to man sumarungkar kada dito yo primo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamot tan mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala anak. Wala nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wan nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamutlaang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wan nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Day ta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angang nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay datito primo. Wan. Nabayag mo't ngaminan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay mo't ket di Manang. Kailiw kumatan ida. Oray siyak, Manang. Kaikliw ko matanda dito kan tita. Kastamot ni Manang Teresa. Uray siyak. Kailiw ko mo't amakita ni Manang Teresa. Nabayag mo't tan asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapastayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ama pan maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang. Ilapas ko pa nga mintoy activity mi. Masapol amalpas kon. Iti kasta, sa anak ang maurnungan. Nay, kita ama, anak. Amangan no malabsam mo't ng tiyagpuyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kit di tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalom kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuam ako niti trabaho. Agsakit pa iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makaina na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramida. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay. Kasangay kanuti may sa agayim na. Agawid tumutla ka no, apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumit na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, primo. Sa bagay, mayat mo't kit di iti kasta.
Mayadayo ka dagiti sungsong nga barkada na. Awan tinasaya at masakbayan na no dagiti barkada na amang nginom ti kadkaduan na. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta, kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Sika ka din dayta? Wan, Manang. Siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos? Medyo nabayagmat nga minan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasaya at kami latamat, Manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanong agadal. Gaputan ay barkada ka. Pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no sa anak ang nagsardang. Nalabit, ada kumapay ang trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin, Manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga agadal. Maragsakan kami, tito, tita, tanagkikita tayo manan. Wala ro, tito. Tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo matan kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo. Nasaya at matlata, tito. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang niyo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang niyo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakananagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Uwan, Manong. Talaga nga agi iniliw lang iti anak ta. Wen gaputaman manumat a makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngamin na makumikom. Pudno da ko na, Manong. Akat, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumwar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masaya at ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kano ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin. No kasta nga awan klase may. Tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang ang Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryod iti balay. Awan anyaman na, Manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Wen nga ron, Manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan, Manang. Mapan kamin. Ang mga numatagtakanan ni tata nga uray kada kami. Alma, nakapanaw ang da Romeo. Uwan lakay, talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas de dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. Saan na dayta? Nalailo da pay. Kan nasisingpet da, talaga nga imalad akan ni Romeo, kanday di Helen. Pudno dayta. Nasingpet nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpet no di kat masirib pay. Nanang, tatang. Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. Kaya't kayo kumaakasarita, tatang. Nanang, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Nakapanawon da Romeo, primo. Wine, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay. Napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod. Kasla nangeg ko pa'y nga rod itay. Ngal alukuyen ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyan nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapo iti daytan. Kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nga yaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapukanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy man nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga ron nginawagan na kita ni Tito Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang. Siguro, natignay ti riknana. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gayaman ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gapot manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha, yam amunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad adal ka manan? Saan matanan? Masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Sana bali, manang. Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti Alangarod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun gayam, manang, iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka mat gayam iti librom. Wan tatang, naku na nga min ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakelan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapuday iso nga ububing, kat iso tinanaknak man. Talaga anak manday di akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ga kumaita. Kat makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Kat day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari je balayo. Wen gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyari jay balay? Katuray syakmat, saan nakpay mat nga impasyari jay balayo? No kayat mo, ije ta balay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mo't ni tatang mo. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day ta asing-asing mo. O sige, mapantay je inton Sabado. Kanayon nga min na dito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wen nga ron, kasanumat nga min, no kasta nga agawid ako ni Jebalay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong akpay iti trabaho iti balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka.
Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, Manang Hana, adamot ganyam sa nga ilim. Wan Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong. Maragsa ka na kamakamukan ka. Kasta akmat, Jane. Makasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Tata. Kaadalak ni Hana. Sipud High School kami. Wen, si kati kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, Tata. Maragsakan na kamakam-amo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti balay. Tata. Gaputag pada kami mat ama kumikom ka ni Hana ija pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay Manang, agar aram kadikan kadayjay akaadalam. Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Kasta ka di, Manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka anak. Nailipas mo mutlaangan ti kursom. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak, tainik kandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudnuti ko na ni tatang mo anak. Napatag ti adal. Ngamin, day tati kinabak ng adin tumaagaw ti asino man. Pudno day ta, tatang. Nanang, malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamat, Hana. Masirib kamat. Hana anak, adaman damagak. Anya ka di day tatang? Agar aram ka di kan kanibong akaadalam. Kuha tatang. Saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pa'y tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar aram kan ka. Kat agad adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang. Tong palag ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho. Tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho anak ko. Wala nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Wala nang, ken tapno ad aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka nag-examen kapay kuma.
Kayat ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatak inton agreview nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Almay. Saan pa yan mapmapa no kasta nga awisan dagiti sigo dagagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa, primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal metlangan ti arapaap ta, ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idinagabrod iti dua atawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Ah, imbag man. Wan, kat mayat mat daytoy a negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, dito'y damatan agumatang iti tela a masapul da. Ah, daytoy gayam ti siyap akanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam itala amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito'y ti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Ar-aramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya akong ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kan sa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agi na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bali, nalakalaang da ito'y. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, Bong? Una, kayat kamat ngayam amo kadang iti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam amo na kanitatang mo. Kas tamutan kadag iti kakabsat mo. Isu kayat kamat ngay pasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat nak. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asika ti kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Awisan na kay balayo? Una na. Nagpasyara kon iji balayo. Iso nga ita, si kamot ti awisak iji balay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpet dagiti dadakal ko. Kas matlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga ramidan ti project ta. Ala nga Rod, Bong, no dayta ti kunam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong Bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Ah, Manang, agbagay da manong Bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Ala Hana, mangantapay. Adu ti insagana ni nanang amakan. Naimas ti loto ni nanang. Agyaman akbong.
Malagip ko lakit nga rod day dinanang. Ha? Ala, Hana, di ka nagliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga. Paspasablugan naklatta. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog mo't tan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kadananang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya kung ti mga ramid kadag iti dadduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlang tinsurok kan ka? Wan manang, nasuruta kun Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimat. Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y lang ni Manang kat malaman. Amang ano inton madamdama sumangpet. Adan to day giant. Amang ano saan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay mo't kit di Alang arod, agluto akon itiin na po'y. Tapno si daon tulaang ang tilutwan ni tatang inton sumangpet. Sige Manang, ituloy ko pa'y nga rod ti aramidak nga samin ko. Dito'y akong salas. Iti kasta, malukatak adagos tari daw nung kasta sumangpet ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko pa'y kit din na nailapas ti aramidak. No problem, Hana. Siya kung tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tigas ta, makaina na ka. Nakababain pa'y kit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayin da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Amang ano nakasangpot pa'y kit din ni tatang ijabalay. Ala nga, Rodan. Itulod ka lang yan. Agpakada tapay, kadananang kantatang. Saan ama isina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Anak, nagdarasa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimursay da dinanangyo. Wan nga rod tatang, kat maudi mo tan semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak, kat agyaman anak tatinungpal mo ti karim. Alipasem ti kursom. Wan tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati pa nagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak dahi jay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo. Kat maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to ni Hana. Kastaya, Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kan kuana. lakit di sana napili dahi nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kan kuana, sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan lakta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin na panagturpos ta. Oray siya ka na.
Ay na, makaturpos tamot lang yan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anya, Bong. Ngamin, sikat tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay mat anak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibker mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipud pimusay day dinanang. Siya kung tinagbali na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga inggidan ti panagadal mo. Bayat at tultulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Ket ita, agturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya at data plano. Saan ka nga kaamarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak da ito'y. Aramidak da ito'y para kadagiti kakabsat ko manang. Talaga na idumduma ka ang kabsat, Hana. Manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ita. Wan manang. Ngamin, kayat ko matama kaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day ta, Hana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardangak nga agadal. Imbaglangan, tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar. Kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yebkas tinalaos apan nagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko ang makaturpos iti kolehyo. Kan agyaman akmat, gaputan na itad kanyak da ito'y nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak, bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na, kayat ko man payapagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina, kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak, gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo ang naimbag Kayat ko ang makaturpos kayo mat iti panagadalyo. Namnamam day ta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon nyo nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa day ta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubok. Wen ading ko, pudno day ta. Di kagdanag manang Hana. Agturpos kami mat iti kolehyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan amasayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo? Win manang, saan to ama sayang? Gaputa igaad mi ti agadal. Gaputa day tamot lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, ada ka mat? Un Jane, adda ka din ni manang mo, Hana?
Wen manong, adda dito ni Manang Hana. Ah, Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay, di mo pastrikan. Ni Manong Bong ti nga ili, Manang. Oh, si Kamat Gayam Bong. Ala, sumrit ka. Dito'y tayo nagsasarita. Hana, pudno tinangag mo. Ay ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak daytoy. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan ka idi. Gapot agad adal tapay laang. Kwabong. Ikan nakpay kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agda nagana. Saan ka nga apuraan amang sungbat kanyak? Tinapatag. Naibaga kong ti marikriknak para kan ka. Agyaman nakbong. Katsapay kuma. Tamakauray ka. Unhana. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman nakmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations. May saka ka nagiti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapolak iti pag-applyak tatang. Sikat ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga ibaga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng, kabaalak pa yung pagadalan nagiti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo latatulungan. Iti kasta, saan kayo namarigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysayaat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan niyo dayta.